Haka Jingialehkai ICC Cricket World Cup 2008 Peulai happening ke India Persia ke Afghanistan. Haba phai shikne ke Jingialehkai ke Afghanistan kala job eka tos bat kala jit bantit nengkong. Haka palitit jong ke Afghanistan kala la ban kamai tang arspa new peu runs pat ha pra wicket nakistan peu over. Urang tit jong ke Afghanistan kubalala ban kamai khamha ulala ban kamai hadu pra peu runs. Baru just spread bumbra uli open course sa wicket haga ke Jingialehkai. Haga palitit jong ke India ki rang tit khmat jong ke India kilala ban Jingialehkai bha haga ba ke India galala ban kamai hadu arspa new peu lai runs pat hap tang ar wicket tang naki lai peu san over. Haga ba ke India galala ban pelim ya ke Afghanistan da pra wicket haga ke Jingialehkai. U kapten ke India Rohit Sharma ulala ban kamai shispa lai peu runs naki pra peu saw ball haga ke Jingialehkai. Baduderu urang tit ubastet tam ban kamai sparron nabaro kirang tit jong kari India haga Jingialehkai ICC Cricket World Cup. Badu Virat Kohli ulala ban kamai san peu san run naki san penriu ball haga ke Jingialehkai. Ke Jingialehkai ka bubut nak benta kari India kan long Persia eka Pakistan ka Jingialehkai kat South Rik mentau menai Oktober.